Sa atong mga pagbasa karon, sa unang pagbasa, ikaduha hangtod sa Ebanghelyo, naghatag gid nato og assurance nga dili di ay ang kinabuhi matapos. Kini di nga atong kinabuhi mupadayon ra gyud ni siya. Ngunang sa mga taong nagtuo Ginoo, way kamatayon. Mutuo mo ana dili. Sige lingi ay mong tupad. Ing namutuo ko din agyod ka mamatay. Ing na. Oh. Kay ang kinabuhi mo padayon. Tanawa si Kristo mismo ningon mag-andam ko lawak dito sa balay sa akong amahan aron bisan asa ako atua usab kamo. Sa ato pa kay wa man mamatay si Kristo, nya ingon man siya bisag asa siya tua sabta, di gid ta mamatay. Mo nang dili gid angayan nga mahadlok ta aning kamatayon. Nya unsa may mga timaan nga nahadlok kas kamatayon, kana gyung masuko. Masuko. Kinsa ninyo dinhi ang moingon sugod karon pader din ajud ko masuko ta sa kamot. Gusto gid ay mo mamatay. Mao na ron kanang gubat ang mga sundao ug ang mga kaatbang nila sama ng Israel, Hamas, Palestina, Russia, Ukraine ug uban pang mga lugar nga naggubat. Ang pagtuo gid ana nila patyon tika para di ko mamatay. Kay nituo man sila nga mamatay gid ta. Mo nang patyon tika aron di ko mamatay. Pero sa atong pagbuhat ana nga patyon nato ato isig katao para secured ta na matay na hinuon ta. Matud pa sa ikaduhang pagbasa, kinsa may makapahimulag nato sa gugma sa Dios, kini manggong gugma sa Dios mga igsoon, mao ni siya hinungdan nganong nataw ta, nabuhat ang tanan tungod sa gugma sa Dios. Kinsa ninyo dinhi ang wa moagi og sexual activity sa atong parents? Na kanang ni ditso lang sama ni Hesus nga ni ditso lang og ka umol sa tiyan sa inahan. Wa oy nya 99% sa naghimo nato naghigugmaay gito sila. Nga mag-sex kagwa kakahigugma siya gi-rape man apader o mo bitang 99%, 1% ra tingali tong gi-rape. Siya nga nung gi-rape man ka, nikuyog man ko sa akong uyab niya, di man ko gusto mag-sex may niya, iya man kong gi-rape. Rape nga ni pahimutang sa gato. Nikuyog man ka. Nga magnagbugno mo dito. Akan nating gi-rape sa usahay uyuan, usahay amahan, stepfather, o kana. Pero tagsara man sa gayo mabuntis ana. Wa man gyud gayo. Mao lagi na ingon ko 99% bunga gid ta sa paghigugmaay. Kay lagi ang kinabuhi hinatag sa gugma sa Dios. Apan ang atong pagkahadlok sa kamatayon, ang atong dili pagtuo nga kita dili na mamatay, mao'y hinungdan nga makasala ta. Nya nangutana si San Pablo, kinsa may makapahimulag nato sa Dios? Dili ang kamatayon, dili ang kagutom, dili ang mga gahom nga espirituhanon o yutanon, dili ang mga butang nga namugna karon og ang umaabot sa maani mga satellite. Wa pa ta kahibaw mga 10 years from now unsa na ka ang mga butang nga mamugna sa kalibutan. Tingalig manglupad na ang mga tao mura nag mga ungo. Na naman aron sige naman aron, sige namang experiment nga itaod lang na nimong maong butang makapalit ka na lupad na ka. Wala mo kita ana mga salida-salida kana mga karton-karton. Naman agud manglupad yan. Na naman aron gihimo naman na may mga testing. Dili lang kayo layo og maabutan. Ana, pero moabot yung panahon nga moadto kag Manila, ikaw na lang. Adto na ta magbanggaay sa babaw, mura na tag mga sayaw, magkabanggaay na ta dito.
May manlanggam kay abdik magmata niya. Kita usahay, di man ta abdik. Magbutang na sa tag-sensor. Aron dili ta magkabanggaay dito sa panganod. Moabot ginang panahon na. Nya moabot na sa nang panahon nga ako diri ron gasulti, pwede ra gyud og sa usa lang ka click sa kamot, pwede na kong tuwa dito sa may Woodlands. Ana ba? Kay mga pangandoy mo na sa tao nga dinhis kalibutan. Nya naay paagi ana nga makabot na siya. Pangandoy ra man kunas tao gud nga makalabang tas dagat, makalakaw tas tubig o tanawa karon dagko kay mga barko kargahan pagdaghan kay mga sakyanan mulutaw mas tubig. Pangandoy man nato nga makatabok ta ang hangin o karon o porting dagko as eroplano magdapa na mga bomba perti pangkusuga manglupad na sa hangin. Pangandoy ra man nga moadto tag buwan, moadto tag laing planeta karon ngadtunganhi naman lang ang mga astronauts. Di ba? Kamo wa di mo mangandoy nga dili nanta mo maglakaw ngadto. Init ka istanan. Ngandoy ta na mo abot gina siya. Pero dili na gyapon rason nga mahimulag tas Ginoo. Unsa may makapahimulag natos Ginoo? Ang atong gugma niining kalibutana, niining kinabuhia. Kana bang ang tanan natong himuon pulos na lang gyud pagpreserbar aning kinabuhi nga temporaryo nga ato karong pahimuslan. Temporary existence gitawag ni og mortal life. Kining ato dinhi mortal pero part nato na ay immortal. Nya unsa may makapawala ana gikan sa Ginoo? Ang sala. Igiling niya mong tupad nanakay sa pangutan na ba? Nya mo ingon gani naa patay ka. Mahimulag naman tas Ginoo. Nya ang Ginoo may dalan padong sa langit. Siya I am the way. Matod pa niya dire. I am the way, the truth, and the life. Mahimulag ta tungod sa sala. Nya unsa may hinungdan nga nakasata kay di na ta gustong mamatay. Munang dali kita masuko. Kay di man ka gustong mamatay. Unsay ikaduhang timaan nga ang tao nituo nga di na siya mamatay. Unsa man? Kusog kay na siya manghatag. Hatag gyud tanan. Muna ingos Kristo, sell everything you have and give it to the poor. Ihatag gyud na tanan. Kay ngano man kining kinabuhia wa ni siya'y kapuslanan basta magsigit tag gunit anang naang lumalabay nga butang. Kana bitang musaom ka ngadto laom tubig nya mugunit ka didto sa kananaang bato. Unsa may mahitabo nimo? Di ka kabalik ngadto babaw. Nya kay di na makakabalik sa babaw, unsa may mahitabo? Patay ka. Mutungagi ka nga to, buhi ginang kuan bato. Ako bitaw di kay ko ka maong mulangoy, adi man jud ko ka maong mulangoy sa tinud-anay. Nya nag fishing immersion ko, nya giingnan ko katong seminarista pa ko ba. Nanguha mi ana kana mga unsa nang ilang pile-pile mga bato, mga ligid, mga kuan niya adto dito na kanang mga ito. Nya ingos tatay nako nga katong mananagat. Ali Chris, magkuanta ato ring sana kanang pugaron o sana kanang anak butangan nga to kanang net nya kuan man mga duha man kadupa ang giladmon ingon siya tabang na kog kuha aning bato saom na akong tatay dito tunga dako kay bato labay nga to saom na sad. Ako saom dayon ko gunit ko atong bato nga kadako di man ko kadaog tunga na sa ko way nada saom na sa ko kadto na sang kahoy murag yakal akong gunitan di man gyapon ko katunga ako na sang buhian tunga na sa ko wa gyud koy nakuha. Wa gyud koy natabang sa kong tatay usay galisod pa kog abot ngadto sa laom inig saom
Dito na lang kustomoy sa baling. Ay, katong nanood na nga to ang mga isda ba. Gasigi na lang ko yun. Hala, kanindot. Gasigi lang kong tulpok-tulpok. Dito sumabaw ba? Dito sumabaw. Katawa lang akong tatay. Pasabot, di jud ko ka tunga kung mugunit ko. Munang di sa takaabot og langit kung manggunit ta dinhis kalibutan. Practice kita og detachment. Buhii gid na ang naa dinhis kalibutan. Kanang imong bana, kanang imong asawa, imong ginikanan, anak, balay, kwarta, gahom, buhii gid na aron tama langit. Sige, katulong lingi sa imong tupad. Ing na siya sugod karon mamuhi na ta. Ing na. Ing na di na ta magsigig kupot aning as kalibutan kay di ta katunga. Di ta katunga patay ta, malumos ta dinhi. Mamuhi na ta. Unsa may atong himuon, mupadayon lang kita pagpamuhi aning mga butang sa kalibutan aron di ta mosangko sa kamatayon nga way katapusan. Ang Ginoo diri sa atong salmo nagpahinomdom, ang Ginoo maayo og maluluyon. Yes, daghantag mga sala. Kaako, kamo naamoy sa, ako nasa ko'y sala. Pero ang Ginoo maayo og maluluyon. Every time nga muduol ta niya samtang buhi pata, automatic ginang iyatang pasayloon. Kay maayo siyag maluluyon. Nya kung mamatay sa ta nga dunay dala nga gamayng mga sala nga dili angayang ibutang ta sa impierno adto ta ibutang sa purgatorio. Matod pa ni San Juan sa iyang unang sulat, doon na may mga sala nga dili ikamatay, doon na say sala nga ikamatay. Ato nang gitawag og venial sins, ang dili ikamatay, nga ang ikamatay mortal sins. Kung mamatay tang naay mga venial sins adto sa tas purgatorio, nya tungod kay ang Ginoo maayo man og maluluyon ang mga pag-ampo sa mga buhi pa. Kay part man ta sa gitawag og the whole body of Christ. Kita may gitawag og militant church. Nya naa sa ang nas purgatorio gitawag og suffering church. Ang tuas langit gitawag og triumphant church. Ang mga pag-ampo sa militant church makatabang sa naa sa suffering church. Ang mga pag-ampo sa triumphant church, ang mga santos, ang ilang intercession makatabang sa natong mga militant church. So kitay mutabag ampo para sa tuas purgatorio. Ang tua na sa langit, sila na sa imo ampo para nato nga padong pang mamatay dinhis kalibutan. Mana militant, patyonon ang tawagan na. Patyonon. Ingon sila di pa dire nagpanaw. Ako di ko ganahan mo tawagan ng magpanaw. Patyonon. Kay nindot nang maghuna-huna ka nga patyonon ta dinhis kalibutan pero tu ay sunod. Tay sunod gitawag og triumphant church. Pwede sa tagmahasulod sa suffering church. Pero mas nindot gyud nga di ta masulod sa suffering church, ditso na tas triumphant church. Unsaon man buhii gyud ang tanan nimong gikuptan aning kalibutana, buhii sila according to God's standard. Unsaon man, itabang sa simbahan, itabang sa mga kabos. Nya dinhi simbahan, itabang pinaagis pag-donate. Nya sa ato dinhing parokya, kaning ato mga slots. Ug adto kaslaing simbahan, naasad sila'y pamaagi dito unsay mga paagis donation, hala donate dito. Muangkon bakag usa ka lingkuranan kay nag-fundraising para sa lingkuranan, muangkon baka pagpalit anang na ang mga kinahanglanon sama anang sound system kay dako-dako kag kwarta, mga electric fans kay limuot kayo. Hala, i-donate na dito, buhiin ang kwarta nimong siging tigom diha. Nya dinis ato holy pads, CTO og DSAP ang atong mga slots. Kadindot kung ato ning i-focus ang atong kaugalingon niini. Wala na gyud tay kamatayon.
pirmi natang buhi. Bisan og di pa ata mamatay, ang atong kinabuhi mura nagtuas langit. Maghatag og kalipay sa uban, nya permanente sa tang malipayon bisag daghan pang mga problema. Kay nothing can separate us from the love of Christ. Nya kadtong naa sa love ni Kristo, kanunay gid nang malipayon. Kay ang gugma maghatag gid nag kalipay. Nindog na ta.